Mesdames, Messieurs, je voudrais me féliciter de l'intensité et de la qualité de nos relations bilatérales. Les visites au plus haut niveau sont régulières. Exemple de la venue en France en mai dernier d'une délégation du Conseil national conduite par Monsieur le Président. Tout ceci illustre la proximité entre nos deux pays et nos deux peuples. Dans des circonstances, hélas, dramatiques, lors des attentats qui ont frappé Paris en janvier, nous avons beaucoup apprécié la participation du chef du gouvernement slovène, le Premier ministre, M. Cerar, et du ministre des Affaires étrangères, M. Karl Erjavec, à la marche républicaine organisée le 11 janvier. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de sympathie des plus hautes autorités slovènes et la population s'est beaucoup mobilisée. Tout cela prouve les relations entre nos deux peuples. Nous avons la volonté d'approfondir la coopération parlementaire qui constitue un volet important du partenariat stratégique entre la France et la Slovénie. En ce qui concerne les groupes d'amitié, je voudrais dire que ces groupes d'amitié sont dynamiques et montrent un fort intérêt de leurs membres. En ce qui concerne le Sénat, il y a 16 sénateurs qui sont membres du groupe d'amitié. Nous avons effectué 2 déplacements, un en 2012 et celui-ci même. Et les participants ont chaque fois beaucoup apprécié la découverte de la Slovénie. Donc je rappelle que nous avons reçu Monsieur le Président du Conseil national en mai 2014. Les activités à Paris sont aussi très nombreuses. Nous avons des échanges réguliers avec l'ambassadeur de Slovénie, Madame Veronika Stabej, et nous préparons un colloque pour le 18 juin sur les relations économiques et commerciales franco-slovènes. Monsieur le Président et les membres du Conseil national ont beaucoup insisté sur l'importance des relations économiques entre nos deux pays. Il en est de même pour la volonté des sénateurs français et nous faisons de grands efforts pour soutenir la diplomatie économique française. Voilà, je rappelle à nouveau le colloque du 18 juin qui sera certainement un moment important de nos relations. Il y a des partenariats déjà existants. Je rappelle le partenariat avec l'industrie automobile, Renault, Revoz, le distributeur Leclerc qui est déjà installé donc, dans votre pays, avec 2 implantations d'ailleurs, la banque SKB qui a permis la tenue de l'exposition Peindre en Normandie, que nous allons découvrir cet après-midi. Et pour terminer, je voudrais parler de la conférence climat qui se tiendra à Paris en décembre prochain. C'est considéré par les Français comme un enjeu crucial pour aboutir à un accord international sur le réchauffement climatique et en permettant de limiter ce réchauffement à 2 degrés. Le Parlement français s'implique dans cet événement. Il y aura un accueil du volet parlementaire et le président du Sénat a fixé ce colloque comme une priorité pour notre pays. Voilà. En terminant, je voudrais mettre l'accent sur la mission de représentation des territoires
du Sénat français. La délégation, pour illustrer cette représentation des territoires, se rendra dans 2 municipalités et nous nous en réjouissons. Il s'agit de 2 villes qui sont Novo Mesto, qui est très connu pour son dynamisme économique, pour l'enseignement supérieur. Et la deuxième ville est Škofja Loka, qui valorise son territoire par la culture et le patrimoine. Ce sont aussi des volets extrêmement importants en Europe. Et nous sommes heureux d'apprendre qu'il y a un dossier en cours pour le classement du festival au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup pour votre attention. Pozdravljeni. Rada bi povedala, da se zelo veselim zaradi tega, ker so naši odnosi tako intenzivni in na taki visoki ravni. Obiski na visoki ravni so zelo redni, torej lansko leto je delegacija Državnega sveta obiskala pod vodstvom njegovega predsednika Pariz in senat. Rada bi tudi s tem ponazorila bližino oziroma tesno sodelovanje med državama in tudi našimi ljudmi, še posebej v težkih okoliščinah, ki so nas prizadele v januarju. Veliko izrazov sočutja smo dobili, predvsem je to izrazil seveda predsednik vlade, gospod Cerar, zunanji minister Karl Erjavec, pa tudi udeležila sta se tudi povorke, ki je bila protestne povorke v Parizu. Zelo veliko izrazov simpatije in sočutja smo dobili od vseh strani slovenskih političnih organov, pa tudi od ljudi, od prebivalcev. To pomeni, da obstaja velika volja, da se še poglobi naše sodelovanje in predvsem sodelovanje med parlamentoma in to na področju strateškega partnerstva. To kaže na veliko dinamiko naše skupine in tudi na velik interes senatorjev, ki jih je 16 vključenih v skupino prijateljstva. V Slovenijo smo prišli na obisk 2012 in zdaj 2015 in vsakokrat smo bili zelo zadovoljni z obiskom. V Parizu smo gostili vašo delegacijo, ki jo je vodil predsednik Državnega sveta maja 2014 in takrat smo se z njimi pogovarjali in tudi poudarili, kako pomembno je dvodomno predstavništvo v parlamentu. V Parizu imamo različne aktivnosti, ki naj jih nekaj naštejem, naprimer z vašo veleposlanico, potem kolokvijem, ki bo organiziran v Senatu 18. junija in sicer na temo ekonomskih odnosov, trgovinskih in gospodarskih odnosov med Slovenijo in Francijo. Veliko senatorjev je še posebej zaradi svojega poklicne kariere in tudi svoje ukoreninjenosti v deželi, iz katere izhajajo, zelo pozornih na ekonomsko dimenzijo. Zlasti je tu treba omeniti prizadevanje skupine prijateljstva v Senatu, da bi podprli francosko
diplomatsko ekonomijo, ja. Oziroma ne, oprostite, ekonomsko diplomacijo. To se spet uvršča, ta okvir se spet uvršča kolokvij 18. junija, ki bo organiziran v Franciji in ga organizira Business France. Rada bi še omenila nekatere odnose med Slovenijo in Francijo, ki so bili zelo uspešni, odnosi na gospodarskem področju, to je tovarna Renault Revoz v Novem mestu, ki jo bomo danes popoldne obiskali, potem je trgovec Leclerc in seveda tudi banka SKB. V Parizu bo, kot veste, v decembru potekala svetovna konferenca na temo klimatskih sprememb in to je zelo velik organizacijski in tudi seveda diplomatski izziv, kajti pred nami je ključen cilj, ki ga bo treba doseči, in sicer je to, da bi omejili segrevanje ozračja na manj kot 2 stopinji. V tem se francoski parlament zelo angažira in sicer skozi dejavnost v medparlamentarni uniji, potem prioritetah, ki jih je določil predsednik senata, pa tudi skozi razne dejavnosti med parlamentoma. Zelo pomemben je za nas seveda odnos s podeželjem in kot je že Državni svet Sloveniji, se tudi francoski senat zelo angažira na predstavljanju raznih naših dežel in sicer to bo prišlo zelo do izraza tudi s tem, ker bomo obiskali v 2 občini v Sloveniji, danes popoldne Novo mesto, to je zelo dinamična občina in njeno gospodarstvo je izredno dinamično, pa tudi Škofjo Loko jutri, kjer imajo zelo dober odnos do kulture in seveda do dediščine. Ti 2 področji sta zelo pomembni tudi za sodelovanje med našima državama in vem, da je Škofja Loka oziroma da je Slovenija vložila pri UNESCO zahtevo, da bi se Škofjo Loko vpisalo na seznam svetovne dediščine. Hvala. Torej, sam bom poskušal biti malo krajši, zaradi tega, ker je vodja in predsednica slovenskega francoskega prijateljstva povedala zelo veliko in mislim, da bomo v vseh teh temah se res pogovarjali zelo intenzivno, zelo konkretno in vesel sem, da je lanskoletni obisk naše delegacije tudi v Parizu potekal zelo zanimivo, zelo konkretno in ravno odraz tega je to, da smo v tako kratkem času seveda se dogovorili in da gostimo tudi delegacijo iz to se pravi francoskega senata tukaj v Sloveniji. Ogromno imamo tem, o katerih lahko razpravljamo, tem trajnostnega razvoja, potem seveda spuščanju emisij v zrak in pa seveda tudi tem, ki govorijo o gozdovih, o gozdnem gospodarstvu, o lesni industriji, tudi temi, katero seveda Državni svet zelo močno podpira, to je opis pravice državljank in državljanov v ustavo, kjer lahko seveda mi kot državni svetniki dajemo pobudo, pa vendarle se te stvari potem odločajo v Državnem zboru. Vesel sem, res močno vesel, da bomo tudi o pomembnosti dvodobnega parlamenta govorili tudi v Hagu na srečanju drugih domov konec maja in kjer bomo tudi razpravljali o pomembnosti delovanja
drugih domov v parlamentih. Če lahko samo dodam še na koncu, vse teme, katere je že omenila gospa Melo, so prave teme, ki dajejo močno podporo delovanju drugih domov in veselim se vseh pogovorov in predvsem, kar smo si danes na tem kratkem srečanju že nekako obljubili, da želimo konkretnih in jasnih rezultatov tudi po teh pogovorih, kajti to daje tisto dodano vrednost velikemu, tradicionalnemu, dobremu prijateljstvu med obema državama in seveda tudi med obema senatoma. Hvala lepa za obisk in pa tudi seveda na nadaljnje sodelovanje in podpora.